Hopra! 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 Positif. Kabang aset keren ng force ka po. Ngamrung sa Voice of the People Party dahil mga kiti mga long UMP dahil mga kiti mga long MLA na niwat pa long embassy. Ngamrung sa Voice of the People Party bang ay ya kajing sekri ya kari berkejalan. Ngamrung sa Voice of the People Party niya doon bentaban senglam niya ha. Ban ay ketiga diyan. Ya kita kiriu orang ba. Ya ki nong dalam ya ki samla ki jongi ki badon ya kamen sim ya ka kit ya ka ri bergajat dan riu bak ka ban kuat ban bukan tin harami kata ka di service na ka benta ya itlang kasa apa ipet ya ka Voice of the People Party ka Voice of the People Party ka don ka nong rim ka ba pair ka ba kampla na ki way pat ki political party balay ngong ni kata nabar ha Voice of the People Party ni pen song nong rim ya kiban mi syakmat ya kapan yale election nadu kembali arajara pula ke MP arajara pusat bagi MDC arajara pusat but on talata what ikiban yakit ya ba ikakam ka parti ida yit ni bisa ya hindo kibriu kibadon ya kamen sim ban ai sekri ya kadibat sekri kani kamen sim ban sekri kani ka nongrim ka baklan ka Voice of the People Party nimrung sa Voice of the People Party ya ka ban penhe ya business ka jong nimrung ya ka Voice of the People Party ya ka ban yakne ya ki pus nimrung sa Voice of the People Party na banta kanu ka burom kani nimrung sa Voice of the People Party ya ka ban ai yang tak jingok senyang ya jongi na ka ban ta ban pintil ya ka imam kasar kata kadai ka nongrim sa Voice of the People Party na ta kadang hawa don kita kuat bandung sa Voice of the People Party kamtam ya kapan mi syafaat menongkum kinong ketkam menongkum kita ide ni dah bisa but kesomo ya Voice of the People Party TI yang kata kabar sim hana ya kapan syakri dengan gularu ya kinong alam sa Voice of the People Party ya gularu ya kipai pa kinong kesan sa Voice of the People Party bahkan yang kurom ya kinong rem baka party kata kalau ban ayat syakri balay ngong ya kata syakri kadai ka nong rin ka baklan sa Voice of the People Party lada tay giway ki political party kinom ailat ya kinong hikay kinom ailat ki bri bom ki businessman kinom ailat ya kita ki bomdan kisa ya kapan yale election lagi party gitu ki lamar bagi ken ya kata ko winnability factor don way mengalam jago way sing sai berthai berhampa hagaway ka por ni songkay ayanga si poklur nganyale election na kanu kanu constituency hadang por kamdei minta kadai si posem so ayanga si poklur nganyale election na kanu kanu constituency ngan job but what na nong kram du uang nama haga jimut ka jong ki kalong ba ya ki breu the latan thi da kaspa daga tingka but ki ken ba ki breu kim don chu ita ka mensim ka bapa kim don chu ita ka mensim bujing itiplen kay em lang kasalang ka laput bakam em lang kasalang ka kwa tang ni bisa kata ka di gom perkat jong ita ki wipa tidak ka wipa natara hapagi ang winnability factor bagi job di pet ya ka jingdon ka bisa endo gay ka ba nasotunat ka man ba lengwa jo Voice of the People Party ni say Dr. Vicky Hausam arajar arpusa kung ukartong jong ka BBP nakabenta ka Lok Sabha election ilayo banjok ya ka election baila ay ya kata ka jing syakri ka bajanay nakabenta ka ri berkejat kan ri ka jomi omdon uweru UMP uban yo kakato ka jing nagipay ba dahil ba ka jing syakri ka jomi ya ka ri berkejat kan ri lalu tadi ka kadon ka Voice of the People Party nga tips kam by Dr. Vicky Agency kon inom yo ya kala ya ba ay kajing sekri ya kari berkecai kan ri ko ni natarapai ba nakaliang jo Voice of the People Party iyai pular banding pinti kena baga Voice of the People Party yan ay ya kajing sekri sya kipai ba dan kibikin do ya sarum seneng kiai kubai ki mongsu kum tau kertong jo MP election kiong kubai MP
Kiong ta. Mereka ni boy snok ston yele kiong siwi MP jogi. Ikidok kena kiong lu MP. Henry gay ba. Gapo ban kana dengan janget belum ba. A voice of the people party in shimsting ni kan. Laga kam bangin hapan lagi kan pai ba ni hapan kresitom. Om dei takata. Kaya ini kepanggil ayo tiga orang ba. Hinpai kinuksa jongki MLA kibadon na voice of the people party. Om tang mangira kular so pai ba. Hadin bagila job yang election kita turai sitong. Hinpai nado iba adan melapasai white. Malu nganong ipi unong yalam uban khamtrai sitong palat ban ya iba adan. Ubriu ubom june pan song ubaya keleng ban pensai sini pai ba perkhat api nado sen arajar sipau hado arajar arpundri yang yak keleng yang ban pensuku ipai ba yang katakan jingan kam jangan clean politics jadi wing gunung tere ban pensai sini pai ba ke kosnem dari ba ada ni yak keleng itur yang raya dam yang ban pensai jadi pai ba yang jingan kam jong clean politics iba right ni bagi kontraktor iba senai ki surat hamulai konstituensi kita selalu sitom khat bagi ba right kin kusong iya cerum seneng banikan dua iki pai ba iya cerum seneng yang banpet iki project iya cerum seneng banpet iki jintai ha konstituensi ben penting kena ba ke jintai ken long ki ban dei na ka bantara jingan toi jong pai ba tapi pek iba hitung sto harpran hoi la ken ma ha por bangyap ya na ikemeli election yong ba u candidate for say ka voice of the people party umlak ban keren pai ba hindi nga ong ka por pengyalap election what pek di jintai pek ikakam jomboy kadong kajing suku kadong ba kau politics kadai ikakam kabaja kriya so magta ka politics de kalong diktat sila ikam ranjing kadai ba kay imlang kasama hindi ka politics kanong ipi kadai sibenta jong kay imlang kasama lada sniyo ka politics ka pinpaulu bagay imlang kasama ka jong ka sniyo nata kataban pinbahay ka politics kan wanra mo ikijimha ya ka imlang kasama namar kini kimla meninjai pada jong ri kiai ringkat nimla banong bangala khut kat pangampat jadi berka politics henry anang lagi berka politics ngadapo nabarba ni kumki nong sok snong kido khot ke imla masalang nimla banai berka politics namar ka politics kata jaga jinjin di kami nadara hatang ipe jaga voice of the people party tidak pek permana yong ba ka voice of the people party yung one job pai ba tanga ka por election ka voice of the people party kanom kren tanga assembly ka voice of the people party kanom kren tanga parliament ka voice of the people party kanom kren tanga district council hindi kan kren ru ha kisnong githaw ya ka banwan ra ya ka jingala ha ka imlang salang jo but ka ka masuk na ka ba ka voice of the people party ha kan jinglan kot jong ka jing ya inti ka jong ka batang lights nam sauce nam menta Sansnem yang sedap kau pernah November. Ini iba ni lawan rak yang kajeng kelah harga imlang kesalan tu. Bila semua benda, baik apa iong ba, kibriu kiong, so tenat kami ke voice of the people party. Henday kanam position dulu nama apa. Hari election di dalam kami bisa. Undai tang baik jadi nombor tiba berai kiong. Henry, kibriu hangahi, kikren, hangpor mengiseng ke voice of the people party kiong hukum ni. So tenat kebiasaan ni kan parti. Henry pitharai pila berwarna jinglah. Merkem pisah ni nginom lah terjadi election. Kata kali keba. Henry kaya keba masuk kalau bah. Dengan jing dalam juga voice of the people party. Ya kan ni thong ke bangisno ka bola banong. Ka bola banong bernina election kan pisah. Henry hi pa ba. Pilih vote ya kan ni garanti kepada voice of the people party kan ban ong ba. Ngila Panwan ra yang jinggala hage imlang kasalan manginom pet yakin nong yalam tang na jingdon ni kaspa ka pau jongki hinengin pet yakin nong yalam kibadon ni kanong rim kin pet yakin nong yalam kibadon ni quality kiban yalam sisa ya ka jati bi jongi hagalenti kepada